Kari boy dorbar hine kasing yala penlong ya ka executive committee ha circuit house nongpo banyak keren halor ke jing dawa prepare nak benta ki brio kari boy bar ke lapen pau ke jing sungu yo menteri rang ba ka meglaya halor ke jing kentiu kerdan ya ka western administrative unit syaka kerdan civil subdivision. Haba keren bagi lapetai kubor uba RB Shadab ulaong baha ka jing lang glaya taya shibon ki jing dawa ba sa ateng bat ki lapen pau ke jing sungu yo menteri rang ba bat ka kinhun menteri halor ke jing kentiu kerdan ya ka western administrative unit syaka kerdan civil subdivision kaban sa play pat ba ka arpu sautre unai bien. Halor commission ke belas lem bat ke panggil ayo ban klem da klet ya doktor di lapang ubalong usabi jong kari bhodar ba ila pha da message syangi men step ila ai ka jing kerdo ia kari bhodar bar ikun pau ka jing kenan ka bakrau ni ai ka jing sungu ia chief minister bar ya ka sarkar bar ya ka kabinet jong kibala pen urlong ya ka jing tharang jong kari bhodar bar ka bala yakhi yang nikakam ke bala bu jing dawa na bu isnan ke bakam shwa kari boy darbar ka be ka wei na kisang ka bandan kano ka jing ya syaliang hala hakaliang jong ke kam parti lan ya gino no giliang nilong ka wei